thil tu te chi bai le vek ule e tun tuma hian pute te a thusoi kan nga thadon ani nampa biala uwanal sailova a campaign puina thusoi ni a thusoi hi a chiang khop maya ruk deuh khan longai tha ula kan du a thil soi sang sanga te hian engemaw dik lo lai le fel lo lai te a om hriat ani chuan ron soi taula a thawme Chairman MPF Lamakan hold to tin ZPM Thalai headquarters Lamakan President le MLA JJ dal pek luate kotang huai tu te kang hun khwa lu wat pui song song te mi pui song song te tin elai amun khuchil tu an JS kuma hun ale tho pui te le ai zo lo machang local te in zawai chi bai ka buk cheu ni he kang hun hi ka mi khwa lo wang reng khop maya ale la ma chon ka mi khwa lo wang renga thu soi hi in thla runom le linga man kum lo ka khan Solai Presbyterian biagin ason thu kan ron soi kha nia tuna helai huna political platform akan an ding ve ta a ikaril ro in sual fo thina mai ro chu thutlung na dik nin ka hria biagina kan din puingam le turian thui soina mundanga po kan ti pui le ngam tur hianin politics se khelila chu tiang chuan thili kal pui thiang ti ka ring wena hian chung te awang chuan kang huna po thu ka ron soi le ngam ani politics ya lo danglam thei le ani ti hi atakin kan buzelin ka thia tunma street campaign te khani se kamha thu soi ka midang soi sel na hlang ani yang midang in thu soi se min be na hlang ani yang ala ni deu tho ko ka kalongai thazau zawa amai ro chu atulu na chuan mi po kan be yang politics ania chu ti ruan chuan thu tak ni lem lo do le zel din thu bol manga in be na ta chuan muala liam mekin ka khia vote alo king tel lem lo ni ti sam ni som ni pathuma kan mutowa thu phua chople do phua chop chu takalang le zel thin ti te bo kan muin ka khia chuwang chuan wena hian e thilia dik chi ni soi mai la thang kamani khan candidate thang te interview te ka kalongai than thu soi te ka ngai tha thu soi ro pui le ngai nom tak tak ania amai ro chemele ina ati thei ni lem lo ka khiat te ruling party te nena kan ti kopani lo chuan mani chakna hanga ti thei che lo thil tam tak kha an soina sa lein ka hria amal te han react po cha ko ma mai ro chu nakina tu le kan soi do na ni when I hian kan soi war du chu dampa hian hun rei tak chu in lo au pui to ke na ka lo hria lo du nai ka hria tharania chu bial chung mi ti chungchang ani sang ni som ni le pathum kum tira ni lo jon sang ni som ni le pan ni kum to kha ni to me chu ta chuan sai lo te nen hian pumana sai lo te nen hian kan ti dia a soi ka hian reng chu ke chu ka ding ve do na MLA candidate hi ka ni ve do ngai ni chuan en du thang do ni la dam pa ka thang ma dia ngatinge tin ka zo ta chan na chu kan bial hi hun rei tak chu kan bial mi ni lo hliri min opati kan bial mi ni lo hliri na min op chunga min khen chu district nufual aspirational district a tuna hian min da chuwang chuan bial chung pa hi ni ve taila anni ain har san na ka hechianga nga kan mangai zo nga thei top kan chu theianga ti hi alo soi dai to ni ka pula hian chuwang chuan bial chung mi ti khalai khan ari goi khanna ni ka khiat na chuan chumin nuwa man ni helai bial chung mi ve kan thian pa MLA ni bokina min thil chu dampai na hun rei tak chung kan lo au pui to chu bial chung mi ti ani dia achan chu bial chung mi kan mamo na chu kan har san na hi bial po na tanga khiat vek the ani lo tun chu ma chon dampa ka ding do na an har san te ka zu en teang te kan ti ni mai thei amai ro chu dampa bial chunga mi ni chuanin a chunga har san kha chiang bi ka chuwang chuan ZPM ni kherlo te po mi tam tak chu neutral kan niam a then chu kan party omna ru to lo deu te po kan niam tin tu trum chu general election eleven by election ani to miaw wangin
bial chung mi pu van lan sai no vote turin kang hun mi pui zong zong te thin lung takin ron som cheu ani tin thuin chu kan nei voi na hian ke ni chuan kang hun hi ruling biala da tum chang chain kan lo khan ani kan mangai cheu ni ale lam chon opposition biala da tum ve chang chang thun ani tuna hian ruling chu ZPM ani to a kum thum chung chu atlem bera pathian khomai na zara kan ruling dona chuai tam chu kan thin zel ko kan be se ni imponi se na king zel chu soi lowila tuna kan local chan chu kang hun khwa le a chevel hi dam pa bial hi ruling biala da cheu kan duani chumi tur chuan kan local ai tang ro langu kan ti mai ani kan thian te ve ro thungi chuani ruling biala la lowila ruling chakna la mang thei lowila sarkar ne la in nerem lo dewila dam pa bial chu aspirational district nuaya po abial du fual le chong la nia ruling po ni lo opposition biala ang utina non la som phram cheu ni khongai na danglam na hi ngun dawin lo chu teu when I hear ZPM kan thambera MNF le Congress le BJP and cia ti lam ka soi ka tum lo amai ro chu kan din mundik tak kan thir chuan voina hian dam pa biali ruling biala da cheu kan tuma chu tiang tu chu kan som cheu ni kang mun mi pui tang ro la u mana ka pu dam lai tang to in ke chu he party lo chu ka vote thei lo ti tlat ti kan om ve chi na he ta lo hi chuan kan chung khwa chuan vote kan tha ngai lo ti te po kan om amai ro chu tun chu in thana lo dang ta by election ani khovar du kan in thang ta a thing tur po ne a thing to anomani chu ZPM ani chumi lama ZPM lama tang thei tur sarkar lama tang thei tur kan candidate pu van lan sai lo min vote pui turin kang hun mi pui te ka som chewani when I hear ka soi chedon from lawa an tu soi ka soi chong mai don ani opposition bial nia opposition MLA ni athat lo thu hi tuna kan MNF candidate pu Dr. Thangtea hianin kumsang ni som ni le pakhat ani mo serchi bial by election kha sang ni som ni le pakhat khan thiam takin alo soi to opposition MLA ni chu ruling ne na kan in heng lo chuanin a har sat thu te opposition bial ni a har sat thu opposition MLA alo om to thin thu te le che ta har thu hi alo soi to ni kanu khan aron viral chiam to a Tetea soi hi utangte khana soyang chi khana soi ni hi chu party chi sang sangina kan ti dan tlang puinin ka hria eng party polo sarkar sela in than om doni chuan ruling nge ti vekani lelam po hian opposition te than lin at that lo je te pon soi vele zerani atiang khan eng party point hi chu an soi dan vek ni in ka hria a soi dikani voina hian chu wang chuan he bial hian ma son zel theina turte he khua hian ma son zel theina turin tun chu ma chon kan candidate a fing berin a fel berin a ro pui berati lam kan zuar lo amai ro chu be chana dika ruling party ZPM candidate ani awangte bial chung mi kan har san na khechiang tu kan trana min tra pui thei tu ani awangtein voina hian pu van lan sai lo vote turin kang hun mi pui te ka som chewani tin thil pakhat kan soi le teng ka soi toy do ne ka soi top trap to ni India ma district nu fual bi kanoma aspirational district tini chu ta chuan ma mit atela dampa hi ma mit bial chu mi kan ni kan thaw me kum som thum le pariat chung minen kol to tu te khanin kha chen minen kol to nuwa min khen pui chu aspirational district ani ngunda winning ai tu angu chu mi te nen chuan boina hian vote kan zong ho ani keini chuan kum som thum le pariat chunga aspirational district ni to kha khai chu kan tum an tum lo ko ka ti big lo thei to pan chu ani amai ro chu min khen chin chu
district nu fual bi ka ni chu ta tranga chhuak chu kan du ani kan chhuak theina tur chuan kum som thum le pariat chunga aspirational district amin da tu te bok thanai chuan tu truma chuan ruling party bel thei ZPM thania that zo ka ring kum ni kan na sarkar ting lo deu kan thil ti to te hi chuan ong tak tak te o mani amaya ro chu ka soivek don lawa tu truma bi khi chuanin he bia la hianin maso na thentir kan tum dan te po an soi deu chiap te po cha ko ma mai ro chu a thul ber to lawa ka ngai mi puiten kan ngai khatam tok to a chuwang chuanin boina hianin mi puite ka cha du chau chau chu thil pakhat ani kan ti lo te tlin lo na tam tak kan ne am amai ro chu ni china pu je jen a soi thuak to ani kan fel berlo kan fing berlo kan thiam berlo amai ro chu kan in chuna pakhat chau chu khale chen mizoram lo buai na le mizoram min ti chetu ni kan soi chu corruption ani ei ruk na ni tu tenge ei ruwa tu tenge a chung thila chuan in nam hoi tia pu ka thum lawa amai ro chu kan lom ve em na chu tun thleng hian ZPM minister ani emo MLA ani emo corruption ming chia pu tu ma lom lo kan lom em ani putete hi du deuh no mai ka nei thina a chan chu a campaign reng a hian midang han soi chiat hi a hlau em thina ni hei hi mitin te po hian kan en ton thain ka hria mi chiat na lai kan soi thina party apo campaign a sang te po adarnas em ani chu ai chuan kan thil tum le kan manifesto soi chiang mai la thain ka hria putete hi chuan heting lampang hi a soi khat kap chun ka hria hei hi a en ton tat na lai tak nin ka hria chu kal phung thar chu ani boina hian chung chau po chu kang mun mi puite hian min thriat pui ola kan thil ti zong te soina hun ani lo mani chu kan campaign a kulai ko an dam pa bia la tho kan party foi to baka chon ti tak zetin putete kan kal phung tha ka nga ya tia enge ni ka tia ZPM Sawhthing chau la yangu tia ngati nge ka tia in thale lu tu ga NLP hun lai khan pakhat ma kan dong lo ACDP anti pakhat ma kan dong lo be sei po kan be sei ngam lo Sawhthing khalin tia kan flagship program ania party mingte soi lang velo mai nga chu mi te chu a chu helan thanga in lei sak vek box ya anni la chun ZPM ni kherangai lo tin minin ti thei khuma tia a soi dik ani amai ro chu ka chana chu hi ni chu lom kan au pui mani party bil chau kan tia wang khanin hei chen ni kan kal to ma mi district a poisa lut za te he district ma son na tura mo he dam pa bial ma son na tura poisa lut za te le thil kal to zong ha tu te ne mo chau anin sem thina wang khanin ma son lo bial kan niam ma son lo district kan ni tu na ero chun ZPM lo sarkar ta kan chief minister soyangin ko la eng ta kan Tetea Hmar kan dinga Sawhthing chu achinga piang ta kan leang kan tia in clear na omlawin kan le ni chu chu train khat chuan in politics in bezui nan ZPM ni khanangai le ti zong in an kai le kan ei point thil thalo ti tu te wang in tilungai du su da ti te po khawm ve bokem ni kha in policy se voina hian ini chu kan awangin kan ding sem policy kan zuar lo thorim kan zuar kan tia thokrim a piang te ta na ni kan khoi kan thokrim ani chuan ZPM mal somna sarkar mal somna atop kho ka chon pathian mal somna kan dong zen don heng te political platform atur mai kan au pui ngam ngai mi zong huwa politics kan khel ti te kan au pui kher lo mai the ni voina hian uang takin chapo pui si lawin kan au pui ngam ve ta kang hun chin ril ru za wang ti garing ZPM ni kher lo Sawhthing an leipo han lo na su kan mi zo pui te thawan ni ko thana kan in khom pui te thawan ni we me kan thian te tho khotla kan thian te thawan ni ZPM zar an zo ve ni kha thatnai kan la neang lakin a chon kan la lu ve mayang ti big kan party nu lo chon heng main dong ve lawang ti kha kan kal pe la hun to kan kal pel me ka ni chu party chon ro rel me ka chulama chuan kang hun neutral zong te
a neutral chia lo te po kan som cheu ni voin phei chu kan sei war deuh thang MNF kor lip kher lo khan kang hun ma so na turin dam pa ma so na turin by election ani tabuka pu wanal sai lo min vote pui ta cheu kan ti ni Congress kor lip kher lo khan tak a chuan pi le pu tanga lo von to amal som na tam tak NLUP te CDP te le contract krang lo dong to dan ZPM in le thut ka harsa ti kan riat pui cheu amaya ro chu kan soi zong zo te ka in ngai thap chuan he bia le he khoma so na tan hian tun kum thum chung na hi chuan ZPM an thaper kan candidate kan MNF candidate khanin zirna ka ngai poi mong han ti te kong ka ngai poi mong ti a soi zong zong he ka lo ngai tha MLA fan chuan ti the claim se sarkar ten lo chuan dampa tanga Delhi direct to rian aizol kaltang photangai chu po chu than khatin kana len zok na te po kha Mizoram state sarkar ina kan pompui ve zel lo chuanin akal tanga ngai ani tuna kan au pui tam tak te po hi kan state sarkar ina thada chuwa wanga lo ti sakani ve zel khuta trang khona ron chun lu ngot thei lo chu wang chuan kal tang ngai om chu state sarkar ani tun din muna chuan ZPM in chu din mun chuan lu mek box ya wangin kang mun mi puite thanem ngai takin helam hi hoi turing kan som lu cheu ani e tom na tan chun hei chau kan sueng e kum thum hi re ani a rinain kum thum hi rinain a re don MLA in fan nei ti thei to khom kan bial zau ji le khotam ji ngai to hian kum khata nuai zani chau hi chu ani in sem tai la a khuang point chana tlem mut mai khuta kholian pui phai le te oma a population in khu ta sil suri lam te lo thane me ma chu wang chuan midang hilo au ve bok ma se thuna chuan an then san thei ber chu opposition MLA ni chawani sarkar ina tran pui nu amati tur tho pui nu amati tu a au po ngai thak le zual tu e khoma so na tur poron kengse alo enge ni a thia nanga lo en thei tu tho pui tha nga lo en thei tu chu tun din huna chon ZPM kan ni chu wang chong kang mun mi pui te kan party chau ti lo win tuna chon ruling party lo chiang tabuka khoi takin helam hi hoyang u ZPM min vote pui turin kan som chewa ka soinon leang puwanan sai lo finger lo mai the a fel berlo mai the a thiam sa berlo mai the amai ro chutuna chuan he khwa ma min son pui tu le he bial ma min son pui turin tun kum thum chung lom tur da na hi chon adin muna thalor laka ama hi a thaberani ti kan soi venga mani chuwang chuan vena hian in khomai vote kan deal chewani kang mun mi pui chang ro lang u kan khoma so na turin ZPM ina vote a musan na ber khwalo niang u MNF kan ni te BJP kan ni te Congress kan ni te hi asual reng lo ramaso na du vek kan ni amai ro chu ramaso na then thir thei tu big tu kum thum chong i chona chiang to sarkar siamani to chuan ZPM candidate ku wanal sai lo min vote pui turin in zabain ka som ma cheu ka lo me